为了帮助印尼红十字会在月期间解决血液库存短缺的问题，南苏门答腊华人协会举办了献血活动，数百名华人和公众积极参与，地点位于居港市。在南苏门答腊省，特别是居港市，近期血液库存出现不足，尤其是在月期间。为了应对血液短缺问题，南苏门答腊华人协会在亚波隆举办了献血活动。这次献血活动吸引了约700人参与，注册的来自多个华人协会。南苏门答腊省省长的妻子，同时也是南苏门答腊红十字会主席的 Febrita Lustia Hermanderu 以及居港市长的妻子 Dewi Ratudewa 出席，并见证了献血活动的进行。Febrita Lustia Hermanderu 表示，几年来红十字会一直与华人协会合作进行献血活动。所献的血液会直接送往居港市急需血液库存的医院。Kan ada PSMTI, itu komunitas yang diketuai oleh Pak Joni Kusuma. Dia mempunyai komunitas ini sampai ke kabupaten kota yang lain. Jadi bukan hanya di Palembang saja, tapi dia juga menggerakkan pendonor darah dan orang-orang Tionghoa yang ada di kabupaten kota. Setiap kegiatan, tadinya kegiatan ini setahun 2 kali, tapi sekarang dilakukan setahun 3 kali. Karena sekarang ini kan mendonorkan darah itu asal dia sehat, itu bisa kelang 2 bulan。活动的执行主席九汉表示，他们非常关心居港市的血液库存，以便减轻需要血液的居民的负担。这次华人协会的献血活动最初目标是500袋血液。Paguyuban se-Sumatera Selatan, khususnya etnis Tionghoa ya, sangat peduli dengan kondisi saat ini di mana bulan puasa itu stok darah di PM itu terus berkurang ya, karena kan ya kita tahu sendiri ya, teman-teman kita yang umat muslim sedang berpuasa ya kan. Jadi kita dari etnis Tionghoa peduli, akhirnya terlaksanalah kegiatan ini. Ya syukur alhamdulillah, mudah-mudahan bisa meringankan lah ya teman-teman kita yang sekarang ada di rumah sakit。但由于前来的人数增加，预计将超过这一目标。Tim Liputan PAL TV